Na napanasaleni to Israel pada kasih nasing na lete-lete ni pole kusek dia onro joka konro lainge situru parentana puange. Letu na nakurapiding make manikuro ia kiade gaga uwewat dinainu. Jadi macai si to Israel ku Nabi Musa makada alengi uwe yenungi mape bali ni Nabi Musa makada mage mu cairika mage mu cobai puange ia kia mandakalada ito Israel ya rawatue. Jadi dena paja noko i Nabi Musa makada ni mage mu pasuki pole ku Mesir. Melo mo pale muno ki si bawa anak ta makutoro lokolota na taro dekka. Jadi mangobi ni Nabi Musa kupuange makada aga na ugaw kang iya bansay. Mawe tongan na nagasabatu. Makada ni puange obino sere-are ponggawana to Israel napa pada mu pimpi yaro bansay joka kubuluhore. Tiwi toy takemu ya mu pake biasa munrui salonil. Ang kakak matu tatok yolomu kutompo na batulopoy yang kay kubuluero. Unrui matu yaro batue nang kanatu matu uway na masu kuam mengiwat dingi menu bansero. Jadi napego tongan ni Nabi Musa makuro kiolona ponggawana to Israel Purero nasaleni to Israel rapiding nalatuna na kupada kasi ya senge Sinai kuniro yolona bulu makema. Elena na riaso makatalue engkana gutu lette si bawa alumompe turu kiase na buluero si bawa onita rompe ya liwa elopona pada tendre ni robansai kwa kemana na taro tau. Na napanoni puange kucopo na bulu Sinai. Na ulito ni Nabi Musa menre kuro na menre tongan ni. Na napanapaw ni po ang Allah Ta'ala sinina iya aday. Iya na po ang Allah Ta'alamu ya pasueko pole kutana Masir onromu ipuata. Aja nang kalainge musompa sa diwakku. Aja mebu patu yasin rupay anu makinyaway yare ga anu deena kinyawa yang kekulinoy. Ulangie yare ga kuilalena uwaye. Aja mo tapu bampolengnya sana puang Allah Ta'alamu. Nasaba tetei irita pasala ku puange tau ya tapu bampolengengi asenna. Ngarangi si bawa pakalabi so sabae. Pakalabi ito matuamu. Kwa mengi malampe sunge ko kutanaya nalenge ko puang Allah Ta'alamu. Aja munoy padamu rupa tau. Aja mu malaweng. Aja mu enau. Aja mu ancajisa bibale ku karakarana padamu rupa tau. Aja mu cinewi bolana padamu rupa tau. Aja mu cinewi benena, atanna, olokolokna, yare ga agi napunangi padamu rupa tau. Mak bicara ni puange ku Nabi Musa makada, mapakuhe mu pudangi to Israel Pura ni muita makada mak bicara ka kuiko pole ku ulangi Rima kwana naro, aja mu pak doka si bawa aja mek bureng ya lemu barahala pera yare ga ulawe. Purana nama bicara puang Allah Ta'ala ku Musa ku bulu Sinai, naleni Nabi Musa ya roduwae pepe batue, ia naritu hukunna puang Allah Ta'ala. Najarin nama to puang Allah Ta'ala na pake moki yaro hukunge. Naitana na to Israel makada maitani na depi gaga Nabi Musa no pole kuro bulue pada mak depungan ni napa na joke harum na napudangi makada burengi barahala kwambangi ang kapimpingi na sabak denay risa makada aga kajajak ku Musa ia naritu tau ya pimpingengi masu pole ku tanah Mesir.
Mak bicara ni po ang Allah Ta'ala ku Nabi Musa makada, apariparino no pole kue, nasaba pada pegoi anu majaya robansa yang mupimpinge masu pole ku tanah Mesir. Pada magatila de na leseri parentaku, mek bui patung anak sapi pakai acuangan napa pada nasompa, mak beretoi akarobangan si bawa makadai, Israel, ya nahe po ang Allah Ta'alamu ya pure pasuko pole ku tanah Mesir. Na yung kalinganan na yusa si parukay robansay, makadani ko Nabi Musa, engkau yung kalinga o niya musura kwa kemange. Ya kaya mapebali ni Nabi Musa makada, ya yung kalinga iya, ya rotogoray tanya to pakala mamusu, yari gatoy kala mamusu, ya kaya to makelo si bali-bali. Macawe na Musa kuro akemange, tappa macay lade ni. Nasabak naita ni yaro patungan nak sapinge si bawa tau ya mak joge nak gapuan ni yaro pepe batuya na tetenge na repak ni kuropona bulu Kafartum birrab. Nay napamakara ni Nabi Musa kuharu agamemon nagaw kako ye bansay gangkan na mapasangi pada mekbu dosa lopo. Na napaleso ni Nabi Musa mangolo kupuang Allah Ta'ala si bawa makadai. Pada mekbui dosa lopo yaro bansay. Ia neritu nek bureng ya lena barhala pole ku ulawenge. Ia kia maka kuange weloi kuang mengi tak dampengengi dosana. Ia miku de taelo mak dampengengi talet datoni pale asekku ku kita ya pure tauki. Mak bicara ni puang Allah Ta'ala ku Nabi Musa makada. Asen nami tau ya madosai ku iya melo uladda kuro kita aku. Nai napa mak bicara ni Nabi Musa ku puang Allah Ta'ala makada. Pura memang ngak tapuda makada. Suro ni joka ya bansai. Ia kede tapudaka makada ni gana ta suro silau ngeka. Na tapotoi makada taiseng asekku si bawa tamasika. Jadi maka kuange ia ku tamasitongeka. Weloi kuang mengi tapudaka ya meloi tapegau. Kuang mengi wisengi makada niga idi. Gangkan na tete ka tuli tamasei. Tai ngaratoi makada umat tak iai bansai. Ma bicara ni puang Allah Ta'ala ku Nabi Musa makada. Ala no betele napa komek busi dua pepek batu pada padai ro biasa. Melo si kak moki pema sininna ada yang ke kuro pepek batu ya purai murepa. Maka de puang Allah Ta'ala. Si tonganna mek buka se dia si jancingeng. Melo kak pegau anu mapa benga-benga kiolona bangsamu. Ia deneng kana kejajah kelekna sininna bangsai yang kai kulinoi. Bengamanang imatu sininna bangsai ya macenereko ya kunaita ya ruanu mapa benga-bengae ya upega oi kuiko.